Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubur ban puli da ini setas in. Kini kinong kimat pekongsang jong ke kubur. Ke sorkar jela ke yang skem haka nongrim ban persya ya ke jingti ya uranium hamigalia om umunti lamba konrad ke sama. Menjur ke Kunhun Menteri Jong ke Meghalaya ya ke Jingpelat ya ke Jingrap Pisah na ke benta ke Garo Hills Autonomous District Council ban Pinkutno ya ke Jinga Kaja Jaka Hasai Sopen Sora ya ke Meghalaya Directorate and District Drivers Service Rules Al-Hajar Al-Hausan bat kibai-kibai di. Bat Syajiat UMDC kanong thamai uba Winston Tony Lindo kunu Chief Executive Member bathamai Jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Umutirang ba Konrad ke sama hanin kesni ulabang ba ke sorkar jena Meghalaya ka yang scam ha ka nongrim ban persya ya ke jinti ya uranium ha Meghalaya. Haba keren halo ke dorkas bala adik office jong ka tanat environment ke sorkar pedeng ka bathamu ban pendamno ya ke jingkot pensya ba na ka benta ke project ti uranium ulaong ba ka ni ke jingtmu kalamang penperkat kiab ha. Umunturang ba ula pentik na ba ka jela kanda puli banyak bahaya ke jing pentim bat lada don kam endra ya ka nika kam syakikadan ba pher jong ka sorkar pedeng. Da ka bayai ban ba baro ar kata ka sorkar ba kibriyo jong ka ki yang teli ban persya ya ka jing ti uranium umunturang ba ula kular ban yada ya ka jing snow ba jing kwa jing kinong shong shnong da ka ba persya ru ba ka dai ka kamram jong ka sorkar ban persya ya ka nu ka an ka ba bu jing ma ya ka bha kamyat jong upai ba. Ka Kunhun Menteri Jong ke Meghalaya hanin kesni kala menjur ya ki kaptu ka ni kirai ba kentup ya ke Jingpelat ya ke Jingrap Pisah na ka benta ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC bahkan sil ya ke tulap bakat arbanai jong kinong tere jong ka bantung ya officer IAS kum Principal Secretary ban pet ya ke Jingsil ya ke Pisah bat ke Jingtap ya ke Pisah ha ke escrow account na ka benta ka Jingkut ha ka ken ka dia. Kekenhuan Menteri Kelalak Banwengru ya ke Jinga Kaja Jaka Hasai Sopen Sora Civil Subdivision da ka ba menjur banyak pihak no ya ke Jaka da ka ba ai shispa alpopra akar syaka elaka Sai Sopen bat ka ba sapat embat hi da ke jela. Ya ke nikarai bala menjur da ke komite bala penyat da Deputy Chief Minister uba Preston Tinsong ansa penbet penbiang lemba ke soskular. Ka Kunhun Menteri Jong ke Meghalaya hanin kesni kala menjur ya ke Meghalaya Directorate and District Drivers Service Rules Al-Hajar Al-Hausan ka banwanra ya ke rukom trekam ke babet berhenti ha ke rukom penyat ya ke nongyak kali ha ke lain ke Directorate bat ke District Office. Kam mensyua ke jimbun biang ke service rule kalawan ra ya ke kendram ha kalian ke jinsel jimpen ke kodan bat ke rukom tre. Kikan don berthamai pat ke thmu na ka banta ban pentik na ya ke jingyat ben bat syai ha ka kam ke jam. Ka Kunhun Menteri kala aje menjur ya ke Standard Operating Procedure SOP na ka banta ban penyat ya ke State Guest House hat Talaghar Shillong bat kala aje menjur ru halor kesni syuti na ka banta ka snam Al-Hajar Al-Hausan. Ka sorkar Meghalaya hanin kesni kala penbenaya ka song Pisah kum ke Jingrap na ka benta ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC. Umentri rangba Konrad ke sama ulong ba an pelait sampau klur tengka bat kani kan kentup ya ke Arposa hadu Arposan klur tengka ban sai da ke GHADC na ki khajana balalum bat Arposan klur tengka kum ke jingkasyan ya ke council. Ya kan ke Pisah entap ha ke akaun bakerpang kata ke escrow bat kan kentup ha ke basil ya ke tulap bat ban pentik na ya ke jinsil tulap naduk ke sitarek unewi. Ke GHADC kala menjuru bantung ya officer IAS como Principal Secretary bat Deputy Commissioner Unlong ex officio Principal Secretary. Naki khat arspa haduk khat lai spa unut kinung trai pras pa unut AA kena menjur ya ke song Pisah bala terwa da ke sorkar. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke bon lam sepi ya ke kubur.
ban peteng biang ya ka kubor UMDC ka VPP na nung thamai uba Winston Tony Lingdo ula shajit hanin kasngi gumu Chief Executive Member CEM Clemdon Loya Kun Persha EU hadian bakalian yatai kala rai ban penyeng kertong shu. Dapan menaya kini kecingji uba Winston Tony Lingdo da Chairman ke KHDC uba strong pila khajana hakador bar bakirpang. Haba ajin kren hake yung doba usi em bathamai ulong baka jing ye no kam jo usi em ba munshwa uba shembo lang renja kalong kajing do ka bakrao but ulayaro ya kajing IT lut jo what happening kajing bomb clan kamen uba lendo ula ai kublay ya kaseng ya ki para nong tray but ya ki breu ka nong thamai but ula kular ban tray da kajing surit but kajing kitkli Unang yalam kali yatay uba Tita Starwell Khan ula ay kublay kitbop ya uba Winston Tony Lingdo but onru ba un ay ka jingkersan na kabantaban tay ya ka KHDC. Chief Executive Member CEM Badang Shajit Thamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC uba Winston Tony Lingdo hanin kasngi ula kantat ya ka jing turwa jong ka sorka jalla bakan siya tulop ya kinong tray jong ka KHDC dah ka bakadaw baka Executive Committee bat ka Party High Command ki persya ya ka. Habakren hadian ba ula syajit kum CEM bathamai uba Winston Tony Lingdo ulong baka council kalaya keren shisim bat ka sorkar bat karai bakat du jongka ansawanra hakajihalang ka babut ulakan tu ya ka jala bakan penkut no ya ka pisa ka badangsa ka baka council ka deban yo na ki marpo khandau bat ban penbiang ya ka jing ai pisa ba ai shisen ai kanang ban penklan ya ka rukom trelang jongka council uba lengdo ulakular ba onboard ikidenjat jongki bahaswa jungu bat ulakren skem ba unamdan deputy CEM bat shen unsalet ai kikerteng jongki dekat ke executive jongu sha ulat kejela Kajiyaki Jong Federation of All School Teachers Association of Meghalaya Fastom Kalapoy sa kasngi kabahinyo hinin kasngi hamadan Jong ka New Law College Hatura bandawa ban kente kodani kinuhika ad hoc sa deficit system. President Jong ka Fastom Roy G. Momin ulapintip ba u Commissioner and Secretary katanat Puli Puti Vijay Kumar Mantri uyakindo ikinuhikai hak apaw kanday tarig unay lor haka ba ulakren pinskem ba onsyem kya ikijing jongki daka ba yakren bat umintri rangba. Ka District Swachh Bharat Mission da ka jingas nok tilang bat ka Mairang Town Committee kalapin long ya ka Swachh Utsav Marathon hinin kasngi ha Eastern West Khasi Hills District ban kinte ya ka jing le kho le suba kabaya ingkat bat ka jing rakhe ya ka swachhata hi seva arhajar arposan lakawe lama ya kecil marathon ke 1 kilometer dau ADC ba nongri ba lasaki ya kecil shimbenta jong ke kanarin ke samla ke rangba bat ke longkemi uba nongri haba ajin keren ulaban ba kecil lek khot kedai ke kamram jong baro alang bat ke bakongsan na ke benta kecil penne ya kemarin Ka Indian Council for Cultural Relations ICCR Zonal Office Northeast Shillong kalapinlang ya ka program ya ten ya put ya rwaya siyaw bala ay kateng A Morning with Raga Malika hadorbar hol jong karaj bhavan hinin kasri kanang ban kanti ya kiri don sap hakarway katem ulat ka Meghalaya UCH Vijaya Shankar ubulalong konsam ulayaro ikijing shitom jong ka ICCR hagaban pinne ikilariti ulong shwa bat pinklanju yakajiyatip markalyang shapang kilariti Kapto ko kubor kalakot na ka Akashvani Shillong hakapo prabaji nginya so bat ka Akashvani Delhi na kabenta ka kubor ka kitin Hindi ban pinbot ka kubor ka kitin parang hakapo pra katsan minute kani kadai ka Akashvani Shillong
अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी जीएसटी कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी